laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. Na musidɓe julɓe tedduɓe, assalamu aleykum rahmatullahi wa barakatuhu. Harayno andirɗen noon e jumaare be e jumaare haray ɗen fotta ka radio meɗen laawol kisal ɗo haray invité sehuɓe meɗen ɓe ara ɓe yewta en ko yowiti e diina meɗen. Harayno andirɗon noon hannde kadi ko jumaare sakkitorde nden e lewru février on eɗen anndi haray nden ɗon jumaare be ko docteur Mouhamadou Wuri bari wonani en ka ligne kono ɗon anndi haray jemma seeɗa si ɓe naata haray ɓe naatoyi vers 22 heures e seeɗa haray noon ɗo e ɗum haray ɓeɗo ustasiɓe meɗen ɓe naatay ɗo ɓe yewta en ɗo seeɗa koye ustasiɓe ɓe fof annduɗen ustasi Mouhammad Salihu Liége anditirteɓe hoore Kileya haray men weltike koɓe seeni kon ɗo haray Allah subhanahu wa ta'ala arti koɓe ɗo koɓe yewta en waɗa enen kadi jentotoɓe ƴetta ko ɓuri moƴƴude kon hutora haray joni tamen tonguɓe men watta micro e sokeje maɓɓe inchallah haray ustade men watti micro e sokeje moɗon. Alhamdulillahi rabbil alamin wala udwana illa ala zalimin wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu بلغ الرسالة وأدى الأمانة وكشف الغمة وجاهد في سبيل مولاه إلى أن لبى نداءه اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم أحمي كتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وحلالا طيبا وشفاء من كل دائم وسقم أما بعد هاي مسيب جلب ميوريك يوم هيورانغو الإسلام مني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هاي مسيب جلب هنو جاء فتناجي آخر الزمان ودوني سيهوتي كأدنى أولنا ino jeeya e fitnaaji ɗin no nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallama ɓe maakiri ɗon wo feeñugol fenooɓe ɗuuɗuɓe nodditotoɓe kamɓe kadi ko ɓe annabaaɓe elle alaa annabaajo ɓaawo nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallama ko ɗum woni nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallama ɓe maaki sayadharu baadi yaltoyay ɓaawo am dajjaluna kathirun ko ɗum woni fenooɓe ɗuuɗuɓe kulluhum yadda'i annahu nabi mo kala e maɓɓe no inna ko annabaajo wala nabiya baadi annabaajo alaa ɓaawo am Allah no sembini nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallama ñannde ɓe hajjuno Allah tippini aya qur'ana e maɓɓe holli ɓe awa diina kanka timmi hay fus alaa ko ɓeyde ɗon shi'a alaa ko ɓeyda ɗon tijjaniya alaa ko ɓeyda ɗon ahmadiya alaa ko ɓeyda ɗon jarudiya ala ko ɓeyda ɗon bahaiya ala ko ɓeyda ɗon e kala ko wotigi jogiti ko wona ɗum ɗon fof muɗum ala ka ɓeyde ka nder diina ton Allah daali nden ñande alyahudankoɓe ɓen ɓe ma ñande goo alyahudankoɓe ɓe inni saydna Umar aya no tippi ka alqur'ana moɗon si tawno ko e amen on aya tippino nden ñalande ɗon min jogito ɗon nden ñalande ɗon ñalande welo welo saydna Umar inni ko honno woni on aya woko ko Allah daali ɗon alyawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina Allah daali ka alqur'ana hande mi timminani on diina kan mi timminani on moƴƴere nde mi yelani mi faalana on nden mi yarlanike on ko ɗum woni mi yiɗani on diina l'islam diina o filli hadis on ko imam Bukhari e imam Muslim e woɓɓe goo kadi ko wona ɓeeɗo e ginama e hadis Abu Hurayra yo Allah o yurme mo wo nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki inna mathali wa mathalu l anbiya'i qabli ka mathali rajulin bana baytan fa ahsana wa akmala illa mawdi'a labinatin min zawiyatin min zawayah فجعل الناس يطوفون ويتعجبون له ويقولون هلا وضعت هذه اللبنة قال فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين donc nela sallallahu alayhi wa sallam e maaki min miɗo wawi annabaaɓe miɗo wa'i wo an e hakkunde annabaaɓe ɓen fof muɗum adiɓe lamɓen
no wawa si tawi neɗɗo darni suudu o labinandu o waɗi ko o waɗa ko waɗete ko fof e nder suudu ndun si wona birikire wootere nden ɗo woni ko manki ka yolnde woni e nder suudu ndun haɗi timmina ngari king yimɓe ɓen ɓe jinda e nder suudu ɗum ɓe ndaara ɓe haawo ko galle ɗen laba kon ɓe inna ko manki ɗo wo ko nde birikire wootere ɗo ko nde tuufere wootere ɗo wo ko mi woni nden tuufere ɗon ko mi woni sakkitaɗo leleede on e annabaɓe ɓen goɗɗo goo ari toyta ɓaawo an ko ɗum woni wa ana khatamun nabiyin ari e sellude ɗen ɗiɗi kadi hiɗe woodi toon buy sellude kono ari e sellude andiraɗe as-sahihain ɗum ko Bukhari e Muslim Abu Hurayra hino filli kadi wondema nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam e maaki la taqumu sa'atu dargal ngal darotako hatta yub'atha dajjaluna kadhabun ha Allah tagoya fenoɓe qaribun min 30 ɓadnuɓe 30 kulluhum yaz'umu annahu rasulullah mo kala e ɓeeɗo no inna kanko kadi ko nelaɗo Allah harale nelaɗo Allah ala ɓaawo am min ino tawano ɗum ko fuɗɗino ko e gurdam maɓɓe sallllahu alayhi wa sallam goɗɗo goo inneteɗo aswadul ansi e inneteɗo musailamatul kadhab on ɗon o amano ñande goo o windani nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam wo o wawi jaɓugol ko ɓe nelaɗo si tawi ɓe wawi jaɓugol kanko kadi ko annabajo nelaɗo ɓe windanimo lettere daɓɓo pot ɓe windata kono ɓe jonni windo ɓe windata ɓe jangata ɓe maaki windu ka ɓaw ka lettere ɗo o innal arda lillah leydi ndin ko Allah ndi wodani yurithuha man yasha'u min ibadihi o ronina e leydi ndin on mo yiɗi e jiyaɓe makko ɓen wal aqibatu lil muttaqina battane moƴƴo on ko wodani ko huloɓe Allah ɓen ko warunomo ko o warunoɗo Hamza en foppiɗen daari film on mi tamƴini le messager maɗum de message ko Moustapha Akkar syrien jo tournuno film on hakkunde ka jaarendi Maroc e ka jaarendi Libye woni ko film on tourna on film ɗon en fop en yii no ɓe nandintiniri no Hamza warirano ɗum ko bappanelaɗo sallllahu alayhi wa sallam awa on waruɗo Hamza ɗon himo inne Wahshi ibnu Harb ko on ɗon waruno kadi Musailamatul Kadhab wo sabu majjere am mi wari tedduɗo kal islam Allah fewni lan waɗi lan julɗo mi tori Allah kadi yo Allah newnanan mi waɗa hittuɗo e heferankagu ngun fi ɗum ɗo waw ñifugol heferankagu ka on ɗo wonniri toon ɗum ɗon hawri e inneteɗo Musailamatul Kadhab donc hande yewtere men den no windori noon ka programme ko diina hino ukkiti e hakkunde enen julɓe ɓen ñooge diina ñooge hino ukkiti e hakkunde enen julɓe ɓen hiɓe Sierra Leone ko toon mi atti nanugol fi maɓɓe hiɓe inne Ahmadiya Islam ɓen Ahmadiyaɓe mo nani no inne Ahmadiya Islamic Secondary School o innay way ko julɓe kono wallahi l azim wonaɓe julɓe ɓe yaltino diina neeɓi joni noon alyahuda ɓe tawaka toon ka annasara ɓe tawaka toon ka shi'a ɓe tawaka toon ka ahlu sunna wal jama'a ɓe tawaka toon ɓeeɗo fop no bugitiɓe kono noon ɓay fii no bonira ɓay hinaka maɓɓe tundi ndi wona addede ko ka enen julɓe ɓen wona addede angleɓe ɓen fewndo ɓe yahuno colonisugol Inde moggo ka Inde hettata indépendant ɗon ɓe ndaari ɓe tawi sayi be yimɓe ɓen no dartade ɓe ko ɗoni o manifestation iɓe faala yo portoɓe ɓe yaltu kefero laamotako ɓe ɓe ari Angleterre ɓe jooɗi ka bureau ji maɓɓe wano Westminster e ko nandite muɗum e Buckingham Palace ɓe jooɗi ɓe haldi wondema yo ɓe jangi o situation honno ɓe wawata contrôler julɓe ɓen ɓe naada fitna hakkunde maɓɓe no andirɗon noon hiɓe yaltini haala ka français ko ɗum ɓe woni hutorde ko divisé pour régner ko ya ukku fitna hakkunde maɓɓe wawon contrôle gol ɓe
donc e nder non ɗum ɗon ɓe wakkili haa ɓe heɓi expert ɓe ɗiɗo ɓe nuli ɓen ɗon yo ɓe yaw ɓe jannga situation on ɓe ndaari ɓe tawi julɓe ɓen hino teddini gando maɓɓe ɓe eti noon haa ɓe heɓi neɗɗo mo tawata depuis 1818 soro makko hino wontuduno e kamɓe anglais ɓe ɓen ɗum ko soro o nodditiiɗo annabajo ɗo o himo inne Mirza Ghulam Ahmad himo jibina e saare no inne Qadian ɗum ko e nder Punjab woni Pakistan hande hika andira al-Qadiyaniya ma ɗum al-Ahmadiyya ma ɗum al-Lahoriya e yewtoya fi muɗum si tawi tan on newni joni noon ɓe finance o suka oɗo kañum kadi watti yewtugol fi diina wandi portoɓe si ɓe ari ɓe janna e diina maɓɓe kan ko ɗum waɗi kala ka yawɗa e nder Afrique église ji no darna yiɓe ɗum yimɓe no kuda jimɓe ɓe holliɓe ko ɗum ɗo woni diina kan hano ɓe ƴettira ko woni kon ka men joni noon ko ɗum ɗo kadi wonno objectif maɓɓe on faale maɓɓe on donc finalement ɗum ɗon ɓe eɓi oɗo suka inneteɗo Mirza Ghulam Ahmad o fuɗɗi taw wondema kanko ko défendowo l'islam o défendi l'islam selon no inniri noon hande wotere o inni wo hella 1872 ɗum ko 1872 o inni wo kanko Allah yamirimo yo wonu wallitotoɗo diina kan contre al-yahude dankoɓe ɓen e annasarankoɓe ɓen e contre diina indienɓe ɓen 1882 o inni wondema Allah suɓike mo yo o wonu neɗɗo heyɗintinowo diina kan 1880 taw o inni wondema wo Allah yamirimo yo wonu neɗɗo mo Allah tippinta wahay e muɗum o windi deftere nde volume 15 o inni deftere nden Barahin Ahmadiyya yilti ɗon 1887 o inni wo deftere makko nden ko hanande jangede o senditinde hakkunde jama on hella 1889 o formi groupe makko on o inni wondema ko kamɓe woni Ahmadiyya donc haray yo yimɓe ɓen ɗoftomo kanko kadi ko o iwtirɗo ɓaawo nelaɗo sallllahu alayhi wa sallama haray no andirɗon noon annabi Musa ino torino Allah o inni wo haala makko kallaaɓa donc yo Allah wallumo o wontida annabi Haruna on ɗon wawamo wallitade Allah newnanimo ko o torimo kon ko ɗum woni Haruna akhi ushdud bihi azri wa ashrikhu fi amri kay nusabbihaka kathira wa nadhkuraka kathira innaka kunta bina basira donc Allah jaɓani ɗum ɗon annabi Musa yo sembinirmo annabi Harun wo kanko kadi noon ko kanko woni sembinowo nelaɗo sallllahu alayhi wa sallama yilti o windi defte tati hella hitande 1890 1890 o inni ndeya Fathul Islam o inni ndeya deftere Tawdihul Maram o inni ndeya deftere Izalatul Ahwam e Awham donc ɗeɗo defte tati ko windiɗe kaka haale maɓɓe ɓay komo Pakistan ɗo gandi ɓe wowla ton e hindi eɓe wowla urdu eɓe wowla pashtun e haalaji goo donc o windi deftere nden e defte ɗen tati e urdu woni ɗon ha e hitande 1891 donc 1891 o inni wo Allah yamirimo yo wonu almami Madiu ɗum ko woni ko habba ɗon almami Madiu mo e fof anduɗen fi muɗum o yilti o inni wo ko kanko kadi woni almasihu ɗum ko kanko woni annabi Isa fahin kadi wo ko kanko woni annabi Isa assalamu aleykum kanko shi'aɓe ɓen ɓe buɓɓodiri shi'aɓe ɓen dina maɓɓe kan so tawi wuura e sella koyo taw e almami Madiu ko almami Madiu mo maɓɓe
o yilti o inni wo ko kanko kadi woni almasi ɗum ɗon ko annabi isa o fenni alqur'anare nden o inni wo ko Allah daali ko alqur'ana wama qataluhu wama salabuhu walakin shubbiha lahum wama qataluhu yaqinan bal rafa'ahu Allahu ilayhi. Allah inni wondema ɓeeno yeddotira fi annabi isa si tawi ɓe warimo si ɓe waralimo Allah dalika alqur'ana ɓe waralimo ɓe fempanomo kadi ko Allah nandintini goɗɗo on ɗon o fempa annabi mu isa Allah inni wo bal rafa'ahu Allahu ilayhi Allah on tonimo ka makko ka kammu doga tuma hewtoyi tuma akhiru zaman darngal ngal ɓadi moƴƴa masihu dajjali yaltoya waɗoya fitna makko on e hoore leydi ndin ko on tuma almami madihu on wonaɗo yewtede fi muɗum feeñoyta nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe maaki hadisi selluɗo yuwati'u ismuhu ismi wa ismu abihi ismu abi on almami madihu wonaɗo wolede fi muɗum inde makko nden ko muhammadu wonoyta inde baba makko nden ko abdullahi wonoyta shi'aɓe ɓe yani ɗon kanko kadi o yani ɗon kanko inde makko nden ko mirza ghulam baba makko ko ahmad innete e haala arab ghulam ko paykun donc wo ko paykun ahmadu kun ka honno noon kanko o wonirta noon on ɗon wawa wonugol o inni wo kadi wo ana kalimullahi komi woni yewtidaɗo Allah on o inni wo ana ahmad komi woni ahmad wo ana muhammad wo kadi wo komi woni muhammad donc landintinoɗen fi hakkude makko e annabi isa o inni wo on aya ɗon o sellaka o alqur'ana ɗulle noon alqur'ana on ahlu sunna wal jamaa fof no fottani si a fenni aya goto a yaltika nder dina kanko noon o inni on ɗon aya o sella hina on ɗon aya tun ayeji buyno nder ton himo fenni ɗen ayeje ka alqur'ana o inni wo alyahudankoɓe innuɓe wari annabi isa ɓe ɓe fenayi ɓay ɓe fempimo ka leggal woni ɗon haa fof miiji o maayi o tippina ka leggal o wallina ka leydi wo annabi isa seppi o dogi o yaari Pakistan o hewtoyi e saare innetende Qadian wo ko ton o maayi yilti o wonti on annabi isa jo kanko anko himo gomɗini ko ɗum no tawa e gomɗini kon wondema neɗɗo si maayi hino waawi artugol e neɗɗo goo kadi no inniri noon annabi ibrahima maayino Allah wurnitimo ɓawti duuɓi guluuji ɗiɗi e ko fawi ɗum ɗo woni nelaaɗo muhammad sallallahu alayhi wa sallam wi neɗɗo on hiɓe ɓisi hakkunde meɗen surtout wano wonirɓe leyɗe anglophone e ɓay ko ɗon ɓe ɓuri ɗuuɗude noddirde fitnaji maɓɓe ɗin e muɗum wano Angleterre ɗo hiɓe mari juulirɗe to moƴƴa noon sabuna tambiɓe diina kan ɗon diina wurnika fiyo ka ɓisi hakkunde julɓe ɓen ko hatta ɓen ɗon ɓe werna ɓe ko kamɓe faala lancugol diina kan Angleterre si on daari ka carte hino fanɗi ka France woni hino fanɗi ka Allemagne woni hino fanɗi ka États-Unis e Russie woni kono ɓe ɓuri porto fop muɗum wawde janfa hiɓe ɓuri porto fop wawde janfa donc ni ɓe etori ha ɓe ɓisi ɓeeɗo hakkude julɓe ɓen donc yehi ɗon ha o inni wondema kanko woni Ahmad o yewti noon aya qur'ana no e suratu saffi Allah daali wa iz qala isa ibnu bani وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد الله ذلك القرآن دونك أنا بيوني عيسى أوني يوتده ko awlo yo bani Israila ko mi nelaɗo Allah e mon miɗo gongini ɗen defte adiɗe lan miɗo gongini tawrata miɗo meltinira on kadi nelaɗo aro yo ɓawan inneteɗo Ahmad o inni wo ko kanko woni on Ahmad joni noon enen nelaɗo sallllahu alayhi wa sallama ɓen fof andude wowlata sina ko allahu o longini ɓe nelaɗo ɓe maaki hadis on no e Bukhari e Muslim inna li 5 asma'in miɗo mari inɗe 5
o filli hadis on ko inneteɗo Jubair ibnu Mut'im o eggini hadis o ni morde baabe makko nelaɗo ɓe maaki ana Ahmad komi woni ana Muhammad komi woni Muhammad wa ana Ahmad komi woni Ahmad wa ana al-Mahi komi woni Allah o montiri kala boneji ka hoore leydi ɗo wa ana al-Hashir wo ko e ley koyɗe an Allah moɓoyta tagore nden komi woni tefanoɓe awa wa ana al-Aqib komi woni sakkitiɗo mo tawata goɗɗo goo neletaake ɓaawo an o fenowo ɗo noon inni wona nelaɗo ko kanko woni on donc importance yewtere meɗen nden hiɗen ɗuuɗi alhamdulillah julɓe ɓen no ɗuuɗi no ɓuri milliard gooto e feccere 1.5 billion julɓe kono wona fof andi danger ji wonɗi ka nder l'islam ɗi tawata o tigi no duwa renagol e mum ma ɗum danger ji ukkitiɗi ka nder l'islam ɗi tawata ɗi jeyaka nder ton kono yimɓe ɓen no ɓadodiri hino yaheede no siyaɓe ɓen hutorta noon ko ɓeyna ton ko attaqiya ɓeɗo kadi hino jogitiwa muɗum kono kamɓe ɓe fanku ɗon ɓe inni ko enen ɓe nodday o tigi ɓe ɓannamo ka diina on juuliday kono noon hiɓe andi wona a julɗo no si'ajo kontiri sunnayankejo noon ko keefeero ko noon ɓeɗo kadi konti sunnayankejo ko o keefeero aroye inchallah o inni wo kadi himo ɓuri annabaɓe ɓen fof moƴƴude o inni wo kanko ko iwtirɗo ɓaawo nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam kenen o wowla ɗum ɗo kenen o wowla ɗum ɗa o inni wo jihaadi lanni jihaadi noon wona sifa o fewndiɗo ande nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe maaki aroyay e saayi jeya ɗum e mande darngal neɗɗo o ittay wonki si o landama ko fiwnu o ittani ki wonki oynama mi anda neɗɗo ittete wonki ɓe landomo si Allah immintinimo ko fiyonnu o ittuɗoma wonki ittirma wonki oyna mi anda ko ɗolle fewndi ɗen hande yo goɗɗo wonu e avion wal dow ma yo goɗɗo wonu ka sera saare to imo jogii ko feroto bombure yanoya 2 kilométres 50 kilométres o ka avion wal to wona to 7000 kilométres de altitude o liɓa goɗɗum ɗum fetta e jama on ɓen ɓe o liɓi e mum o anda ko homɓe ɓe liɓaɓe mum ɓe wonnenete si ɓe landama ko honnum waɗuɗon ɓe bonna hay fuy ɓe anda kadi kamɓe kadi ko honnum ɓe warira donc on saayi wonɗen e muɗum hande woɓɓe no ƴetti ɗum inni jihaadi ɗum ɗo yaada e jihaadi few kono noon jihaadi mo sallllahu alayhi wa sallama nelaɗo yamiri en o muɗum oɗo o ɓaywum o andi angleɓe ɓen no huuli watta ɗum ɗon waɗu ɓe perda contrôle inde ɓe perda contrôle territoire mo ɓe colonise on o inni wo no harmi ka diina makko dartagol portoɓe ɓen ɓiɗɗo makko on kadi ari ɓay woni kanko o maayoyi ɓiɗɗo makko on inni wo kala ahmadiyankejo o duwaka juulugol ɓaawo sunnayankejo ma shi'ajo wo innana no menen no kaffiru gayral ahmadiyin kala mona ahmadiyankejo menen meɗen inni on ɗon ko keefeero li anna alqur'ana yukhbiruna so sabuna alqur'ana no haalani ɓe anna man yunkiru ahadan min arrusul yakfur kala on yedduɗo annabajo gooto o yaltay ka diina wa ala hadha man yunkiru anna ghulam ahmad nabiyyun wa rasul yakfur billah o ɓiɗɗo makko o wowli ɗum ɗo o inni wo kala on yedduɗo baaba en makko ko annabajo ko nelaɗo Allah haray o tigi yaltika nder diina kenen ɓe fenna ayaje qur'ana kenen ɓe dallinora aw ɗo mo dallinorde aya qur'an o inni wo Allah daali amana ar-rasulu bima unzila ilayhi min rabbi suratul baqara kullun amana billahi malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi haka aya on haɗo e ɗon o inni wo oɗo aya ko dalil wondema baaba en makko ko annabaɓe donc Allah no inni e aya on kullun amana fof no gomɗini billahi Allah wa malaikatihi e malaikaɓe makko ɓen wa kutubi e defte makko ɗen wa rusuli e nelaɓe makko ɓen donc si tawi o tigi yaltini goto e nelaɓe ɓen haray o yaltika diina donc baaba e makko ko annabajo mo gomɗinali baaba e makko haray o yaltika nder diina o addi aya goo kadi
man yuti rasula faqad ata Allah kala on ɗoftiɗo nelaɗo on haray o ɗoftike Allah wa man tawalla fama arsalnaka alayhim hafiza kala non on saliɗo haray tigi tigi on min nulama ya iwtir ɓawo maɓɓe ko wodanma ko yottingol o inni wo e nder deftere makko nde o windi mo jogi defte buyɗe o windi barahin ahmadiya o inni haqiqatul wahy mo windi defte hewɗe e nder deftere makko go o inni wo alladhi yuhibbuni wa yuti'uni o ɗum ɗo ko aya kanko kadi sifa aya qur'an o ɗum windi nder ton wo kala on yiɗuɗolan ɗoftiɗolan wajaba alayhi an yattabi'ak hino waɗɗi o tigi nde o tigi jokkayma anyo ahmad ghulam ahmad wa yu'mina bika o gomɗinama wa illa la yakunu muhibban li si o tigi waɗal ɗon haray min on o tigi yiɗala min kadi mi yiɗata o tigi bal hawa adunwul li haray o tigi kaw anyuma ɗon ko ɗon min kadi mi woni gaño makko wa in arada munkiruka an yaqbalu hadha saliɓe maɓɓe si tawi ɓe salike sina ɓe jaɓu ɗum ɗo ko ɗum woni si ɓe jaɓali ɗum ɗo bal kazzabuka wa adawka ɓe fennima ɓe sonjima fanajzihim jaza'an sayyi'a mi yoɓa ɓe joddi kanundi ɗum ko ñalade dargal o inni wo wa atadna li haula'i al-kuffari sijnan lahum min fodani ɓe yedduɓe ma kaso ñalande dargal ndaare ɗum ɗo si ɗum no nandete alqur'ana hay gimol ɗum ɗo fota donc ko ɓeɗo no ɓisi hakkunde jama on yimɓe ɓen andaɓe hiɓe nodditi kamɓe kadi julɓe hino tawa e ko fiɓi kon ɓe fiɓanɗe maɓɓe ɓen wondema annabaku ngullannaali ɓe inni wo na'taqidu anna allaha la yazalu yursilu al-anbiya li islahi hadhihi al-umma wa hidayatiha ala hasabi ad-darura wo allah serali ko ɗoni allah accali hanihi mo nulude annabaɓe ko wallitoɗe mofte ɗo bere hiɓe hatton jini walliteede donc neɗɗo on ko aaden bonɗo o inni noon wo hino ɗo kadi dalilu makko on ka deftere makko yaquluna anni bi annani ufaddilu nafsi ala alhasan walhusain ɗo himo wolude haalaji ɗi tawata ko feetuɗo tun nanirte sifa ɗin wo yimɓe ɓen hino inna emo ɓuri taniraɓe nelaɗo ɓen alhasan walhusain fa ana aqulu na'am min miɗo qirdito ko non woniri ana ufaddilu nafsi alayhima miɗo ɓuri taniraɓe nelaɗo ɓen wa sawfa yuzhiru llahu hadhihi alfadila arande allah feññinana yimɓe ɓen gonga petlet miɗo ɓuri taniraɓe nelaɗo ɓen sallallahu alayhi wa sallam o inni wo kadi ɗum ɗo ko annabaɓe ɓen o yanani e nelaɓe ɓen kadi wo laqad arada allahu an yatamassala jamiu l anbiya'i walmursalina fi shakhsin wahid allah faalama nde o waɗata neɗɗo mo tawata sifa makko ala hara fop no mofti e makko kanko neɗɗo gooto hara no ɓuri annabaɓe men fop muɗum e nelaɓe ɓen wa innani dhalika arrajul wo ko min woni on neɗɗo wastadalla bi hadhihi l aya o addi dalil ka aya qur'ana ɓay haaju makko no yani aya qur'an o inni wo wa atani ma lam yu'ta ahadan min al alamin o allah no jonnimo ko jonnali gahay e gooto e windere nden donc sifa ɓeeɗo o woni hakkunde meɗen hino noddito ɗo kamɓe kadi ko ɓe julɓe hiɗen jogii gando molanaɗo mo inne ihsan ilahi zahir yo allah on yurme mo ko shi'aɓe ɓen e ahmadiyaɓe ɓen ko ɓe woni ko wari mo pakistan sabuna mo waɗude conférence islamique yewtere diina ko ɗon ɓe ari ɓe waɗi bombe o time bombe à retardement himo e nder yewtere bombe on fetti o barmi tiiɗuɗo hari on tuma ibnu bar hino wuuri mufti on arabi saudi e laamu o roi fahad ɓe yamiri kisayo ɓe ƴettumo pakistan ɓe artiramo arabi saudite ɓe ƴettimo ɓe addimo ɗon e hôpital militaire e nder riyad ɗum ko e nder arabi saudite kono allah muyi ko toon o mayata ɓe ƴetti fure on ɓe naɓi madinatul munawwara hande mo surra ka berɗe inneteɗe abbaqi al gharqad ɗe nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam maaki ɓe tefanoya e kala surraɗo toon ɓe tefanoya e kala surraɗo madina kadi
donc ihsan ilahi zahir kanko kadi spécialité makko on ɓay kanko ko pakistanejo min mi wawata janngugol urdu onon kadi on wawata janngugol arabuɓe wawata janngugol urdu kanko ko en jeeɗaɓɓo e nder famille ta baabe makko ɓe fof ko ɓe hunjiɓe alqur'ana yo Allah waɗo enen kadi hunjiɓe fayɓe meɓe hunjiɓe alqur'ana o immi o yehi o janngo e Arabie Saoudite ha o heɓi gandal tiɗungal o arti defte ɓeya ɗen on nanimi ɗo wola ɗo defte windaɗe urdu o firi ɗe fof majje haala arab o pooɗi sonnet d'alarme on o inni wondema enen e ɓe en kafadina ko ɓe winni nder ton kon yaada o diisini janngoɓe meɗen townoɓe duuɓi wonnoɓe Arabie Saoudite wono Cheikh Abdoul Qadir Cheybatul Hamd e wawɓe wano noon Abdoul Razzaq Al Afifi ɓenno fof muɗum ɓe newnanimo yo windu deftere nen Cheikh Albani ɓenno fof newnanimo yo windu defte o windi defte ash-shi'a wa sunna ash-shi'a wal qur'an ash-shi'a wa alul bayt o windi deftere goo o innine al-qadiyaniya inde makko nen kanko ko ihsan ilahi zahir donc imo filli e ko yi e deftere goo nde inneteɗo Mahmoud Ahmad ɗum ko miiɗi ɗum ko ɓiɗɗo o inɗo ko annabajo hino wowli hiɓe jogii journal hani ngal woodi ngal ɓurni duuɓi temedere ma ngal hewtini hande duuɓi temedere hinge inne Al-Fadl donc fewndo nde yewtere yewta ko le 18 juillet 1931 18 July 1931 nde yewtere yewta ɗum ko Mahmoud Ahmad ɓiɗɗo o nodditiɗo ko annabajo o inni wo inna abi baba en an afdalu min adam baba en an no ɓuri annabi adama wa nuhin wa isa e annabi nu annabi isa wo li anna adama akhrajahu shaytan min aljanna mo hollude ko honnon o ɓuriri ɓeɓe o linti fi muɗum ɗo wo annabi adama shaytan yaltinimo ka aljanna wo innahu yadkhulu bani adam aljanna ɓiɓɓe annabi adama ɓe naata aljanna Allah yaltinimo ka aljanna o faala innugol annabi adama e naatoya yiite est ce que o ko julɗo est ce que no haani ko naate e juulirɗe ɓee est ce que ɗe juulirɗe ɓeeɗen ko juulirɗe o inni wo kadi mo ɓuri annabi isa fi honnum wo salabahu lyahud alyahudankoɓe ɓe fempuno annabi isa wo noon kadi imo ɓuri annabi nuh wo fi honnum woli anna ibnahu lkabir ɓiɗɗo annabi nuhu jano on hurima min alhidaya allah salaninomo yo o feewu wo amma ana ibnuhu wo kanko noon ɓiɗɗo o innitiɗo annabajo wo ana min alfitra kanko on himo e dina feewu kakam himo inni kadi ɗum ko o innitiɗo ko annabajo no nelaɗo sallllahu alayhi wa sallama ɗum ɗo hadis on o yiyaka nokku kanko tun andi ko on to ittimo won inna nabiya muhammadin sallllahu alayhi wa sallam tabitino nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam lahu 3,000 mu'jiza woymo jogii mu'jizaji guluji tati walakinna mu'jizati zadat ala million mu'jiza wo kono noon kanko mu'jizaji seedeji holluɗi ko annabajo sino fawi million goto o andi ono ɓuri nelaɗo o andi enen e oɗo wona niveau goto wonɗen wona e bateau goto wonɗen donc kala nanɗo nde yewtere ɗo sabuna komi yewtiri nde yewtere ɗo miɗo suti yimɓe buy anda ko homɓe woni ahmadiya joni noon ko andingol ko homɓe woni ɓe o tigi anda ko honno renorta e maɓɓe nelaɗo no jogino sahabajo goto hakkunde sahabaɓe hediteɓe ngimo inne Hudhayfatu ibnul Yaman o inni wo fo landoto nelaɗo fi ko moƴƴi komi landoto nelaɗo ko fi ko boni kon fiwata mi hukko e muɗum a oustaz docteur Mouhamadou Houri oustaz an karmo ko an yo Allah o renuɓe alhaji Cheikh Omar Bari e wawɓe wano ɓen oustaz ɓe meɗe laggine to oustaz Aboubacar Ndiare e oustaz Souleymane e wawɓe wana ɓen eɓe ɓuri o tigi martaba ɗuɗuɗo komi taalibajo maɓɓe kono noon min kella yiɗi heɓugol baraji ɗin ko ɗum waɗi mi tawi yomi suɓo sifa ɗiɗo mawduuji ɗo ɗi tawata ɗi wowlaka fi muɗum nde hiɓe janna tawhide laaɓuɗo hara woɓɓe andi ja moggo tawhide on hino woɗi toon kadi majjere ɗum ko sifa homɓe sifa o ahmadiya alqadiyaniya
ma ɗum woɓɓe no ka meɗen ton eɓe inne attijaniya ɓen ɗon kadi tigi tigi on ñande Allah niwini o en yewta e fi maɓɓe kono noon ɓen ɗon kadi ɓe woopi laawol ngol ɓe jogii ko ɓuri alqur'ana teddude shi'aaɓe ɓen kamɓe qirritike wonaa diina woota wonɗen annabajo men on wonaa gooto Allah men on wonaa gooto deftere men nden wonaa wootere shi'aaɓe ɓen ɓe jaɓataa hun jagol alqur'ana fii honnu ndeɗo nde timma timmunde nden nde alaa ɗo aw ahmadiya ɓe jaɓaali ndeɗa nde shi'a jogii ɓe jaɓaali nde sunna jogii ɓe jaɓaali tawreta ɓe jaɓaali linjiila andi ɓeɗo ko diina feere kono noon hiɓe watto kaftani hiɓe innito julɓe kamɓe kadi ko ɗum waɗi no haani ka ɓe annde donc no tawa e majjireji maɓɓe ɗin waylutugol ayeji qur'ana firira no kamɓe ɓe faalirano ɓe firira ayeji qur'ana ɗen no kamɓe ɓe faalirano par exemple no Allah daaliri noon ka alqur'ana wa man dakhalahu kana amina ɗum noon ko aya on ko fuɗɗi inna awwala baytin wudi'a linnasi lallazi bi bakkata mubarakan wa hudan lil alamin fihi ayatun bayyinatun maqamu ibrahim wa man dakhalahu kana amina walillahi ala nnasi hijjul bayti man istata'a ilayhi sabila wa man kafara fa inna allaha ghaniyun 'anil alamin Allah daali o aya qur'ana ɗo mi ƴetta ko kamɓe ɓe suɓi kon wa man dakhalahu kana amina ko Allah woni yewtude fi muɗum ɗo ko fi makka Allah inni wo suudu attandu darnede nin ko hawre leydi ɗo ko ndu suudu wondu bakka ko inde go'o e inde makka ino tawa bakka ino makka ino ummul qura ino albaladul amin ɗum ɗo fof muɗum ko inde saare makka nen jonno wo o aya ɗo ko honnum firi ko kala on naatuɗo saare Qadian ko kanko ka o jibina ton e nder Pakistan kala on naatuɗo ɗon haray ko ɗum ɗon woni o daɗi aya on ko firi ko ɗum ɗo donc ino tawa e pehe maɓɓe bonɗe ɗen kadi majjingol yimɓe ɓen ɓe firi o aya ɗo ɓe moƴƴini nokkure ka maɓɓe ton ɓe inni nokkure nden arrabwa goɗɗo jiɓoto ko nu woni arrabwa kono noon ko honto ɓe ƴetti on nde halfere ɗo arrabwa kaka aya qur'ana Allah no yewta fi annabi Isa e nene muɗum wo wa awaynahuma ila rabwatin zati qararin wa ma'in o yi aya qur'ano ne donc ɗo ɓe ƴetti wondema nokkumo ɓe woɗi on arrabwa ko noon o innete himo mañta ɗo hoore makko kanko kadi o inni wo himo mari Allah no waɗanimo pilasi ka makko Allah no towni fi makko mo o towna hay e goto e hoore tagore nden e deftere makko innetende al istifta o inni Allah innimo anta minni bi manzilati tawhidi wa tafridi fahana an tu'an wa tu'raf bayna an-nas anta minni bi manzilati arshi anta minni bi manzilati waladi anta minni bi manzilatin la ya'lamuha al-khalq wa man tahore makko Allah innimo sifa ma ka an ɗo hiɗa wawa arshi yanki sifa ma hiɗa wawa wotin ɗin ɗolan sifa ma hani ka yimɓe ɓen wallitoto ma andeɗa hakkunde yimɓe ɓen sifa ma hiɗa wawa waɓiɗɗo an jonnon Allah no inni en ka alqur'ana qul huwa allahu ahad allahu samad lam yalid wa lam yulad wi'uɓe Allah komi woni Allah goto bajjo on tugorteɗo on oɗon ɗaɓɓirteɗo ballal mi jibinali mi jibinaka oɗo noon no innaka deftere makko al istifta anta minni bi manzilati waladi hiɗa wawa nanmi waɓɓiɗɗo an o andi enen e ɓeɗo wona e gootum o yejjitino wondema Allah no inni lam yalid wa lam yulad Allah yewtino aya goo ka adi ka alqur'ana Allah no defandude hoore muɗum yewta ɓe yoɓe reeno e majjere o inni wo wa qalu ittakhadha arrahmanu walada yedduɓe ɓen inni Allah no mari ɓiɗɗo laqad ji'tum shay'an idda on addi hunde hulɓininde takadu samawatu yatafattarna minhu eɓɓike ko kammungu seekoto sabu ko woluɗon wa tanshaqqu l-ardu leydi nin kadi ndi seeko wa takhirru l-jibalu hadda pelle ɗe muncito fi honnum an da'aw lirrahmani walada fi ɓeeno inni Allah no mari ɓiɗɗo wa ma yanbaghi lirrahmani an yattakhidha walada hanana Allah ko heɓata ɓiɗɗo
in kullu man fi samawati wal ardi illa ati rrahmani abda kala ko woni ka hoore leydi ɗo ñalande dargal ko maccuɗum Allah awa janguɓe men ɓen Pakistan ɓe jooɗaki ɓe fankali ɓe buyi kono en ala tallintugoɓe en ɗon fof nder momi jonna on o woɗɗa eno heddi feccere ko yewtaka fi muɗum e hitande 1974 ɗum ko woni 1974 janguɓe ɓen haldi fotti wondema ɓe wonaɓe julɓe neɓino ɓe wolude kono hari on tuma portoɓe no domini ɓe e portoɓe no bambani ɓe haray tigi tigi on wonaɓe julɓe kono portoɓe sali ino considéri hani kamɓe koɓe julɓe woni ɗon ha ɓay woni ɓe hetti indépendant ɓe inni onon ɗo ko on aqalliya gayre muslima onon on tawaka ka dina l'islam on tuma janguɓe men ɓe fop muɗum fotti jooɗi e nder Arabie Saoudite no tawa e maɓɓe Cheikh Ibn Baz no tawa e maɓɓe Cheikh Al-Ghudyan no tawa Cheikh As-Subail ancien imam on ka suudu Kaaba non kono ɓe feƴƴini ella duuɓi sappo ni biɗum ɗon waɗi e wawɓe wano noon janguɓe Pakistan e nder aduna o fof moodi janguɓe men ɓen ɓe fotti ɓe inni wondema ɓeɗo wonaɓe julɓe koyeɓe riwe ka nder communauté musulmane awa ko non woni koɓe yaltinira hakkude julɓe ɓen awa o inni wo kadi ɓay o andi ɓe raɗama hakkude muɗum imo addude dalilaji seedintingol wondema fahin ko kanko woni annabajo o ɓe landimo noon ko honɗum wiwɗa fi o aya ka alqur'ana ma kana muhammadin aba ahadin min rijalikum walakin rasulallahi wa khatama annabiyin wa kana allahu bikulli shay'in alima ko honɗum wiwɗa ko Allah daali ɗon ka alqur'ana muhammadu wonali baba hay e goto e worɓe moɗon ɓen muhammadu ko woni ko nelaɗo Allah ko timminirɗo annabaɓe ɓen Allah on sifori e hunde kala ko anduɗo o inni wo ko faanda yo aya ɗo ɓe o landama wo khataman nabiyin wo ko faanda ko hurundare wona timmode annabaɓe joni o landita noon hadis nene Aisha no filli sonnajo nelaɗo ɗum ko hadis on wi'i ana khatamun nabiyina la nabiyya ba'di ko nene Aisha filli wondema moodi maɓɓe ɗum ko nelaɗo sallallahu alaihi wasallam e maaki min komi timmode annabaɓe ɓen annabajo ala ɓawowan o miijiti o tawi ala ko o jaabo ko tawata o wawa yaltugol e muɗum o heɓi feere o inni wo la tuqbalu shahadatu imra'atin wahida illa an takuna snatayni wo seede sonnajo goto sellata si wona tuma ɓe laatiɓe ɗiɗo awa janguɓe men ɓen wano mawɗo gono ton himo inni sanaullahi amr tasri o inni wo min komi faala ko yen noddi jama on adda ko holorɗa ko min kadi mi adda ko alqur'ana mi holori nden jooɗoɗen wallinen wonden fenowo on yo Allah halkumo marɗo gonga on wuura awa kamantagol o inni mo wakkili o inni wo mi sonjama ko heewi mi heeɓi sonjaji buy e juuɗe mon onon ɓe innitiɓe julɓe mi muññike muñal juutungal mi muññike muñal labangal kono ɓay tun mi yettina e woni goonga mo Allah nulilan on e pourtant hiɗon hoolile ko goonga komi nula kono ko woni on fennay on faale fennugol lan tun wo si tawi woni ko fennande mi wowli no wonɗon wowlirde noon yogaɓe moɗon iɗon duumi e wowlugol ɗum yo Allah ƴetta wonki kin marɓe goonga ɓe lutta haray ɓe wuuri wo fi honnun miɗo andi tun miɗo jogii ka fiɓande ka ɓernde an fenowo on neɓama yaa ko kanko attoto halkade gurdam makko juutata on tuma o fonti juuɗe makko ɗen kamantagol imo torade Allah hollugol ko gonga woni e muɗum o inni ya ilahi ko anya Allah ya mursili ko ayyo nuluɗolan atadarra'u ilayka miɗo yankino e ma miɗo wulla e ma mustamsikan bi azamatika wa rahmatik miɗo jogiti wondema ko an woni mawnu ɗon ko an woni yurmete ɗon an tafsila bayni wa bayna sana'ullah nde sendindirtalan e o gando innitiɗo ko julɗo ɗo sana'ullahi amir tasri senda hakkunde amin bil haqqi hoore gonga
faman kana fi nazarika dajjalan wa kadhaba kala mo tanjiniɗa ko woni fenowo faj'alhu yughadiru hadhihi dunya waɗo yalta o adna ɗo fi nazarik kan Allah o yi'uɗa no mari gonga o acci on ɗon waɗa fenowo on ɗon o maya fi hayati sadiq e gurdam marɗo gonga on ko nun Allah waɗi Allah halkimo kanko sanahullahi amir tasri jangoɓe men ɓen filli o wurtuno bawti ɗum ɗon duuɓi 50 donc wona on ɗon tun o atti heɓidirde probléme o heɓuno probléme kanko e chrétien jo goo ɓay on ɗon kadi inni wona kanko woni annabi Isa ɓe yeppowɗo tiri ɗon ha o hokki on ɗon lebbi tati o inni wo Allah hollimo lebbi tati si on ɗon ruttaki ari jeejimo o maayay woni lebbi ɗiɗi balɗe nogay e jowi nogay e jeetati nogay e jeenayi ɓe noddidiri fof ɓe naate nder suudu ɓe torade Allah yoya maayo fi tun mu'jiza karamo ko maɓɓe annabajo maɓɓe o wonu gonga woni ɗon ha on ɗon maayali o yiwi ɗon jiwo kadi mo faala jombugol andi nelaɗo ɓe maaki o saydna Jibril hollilan photo maɗa ɗum ko nene Aisha wondema ko min jombay ma ok docteur no ka ligne ɓe habbe ko joni ndaare darorde ɗon nani inchallah gasi wona probléme donc karaɓɓinningol o inni wondema nde nawnari ne tende pawon choléra natata e saare kaw jibbina ɗon adiyan Allah fennimo Allah naadi choléra ka saare kaw jibbina ɗon ko nde woni sabu makko donc hino tawa e hoolareji makko ɗin wondema ko ɓe fiɓi ko no mi yewtirno on nanen wondema Allah juulay Allah hooray Allah ɗanoto Allah yejjitay Allah yahay ka hurgo donc hollugol on tun enen e ɓeeɗo wona hunde wotere heɓe dagini beere kadi donc no Allah newinire wo en yewtoyay fi ko heddi kon sabuna ɗum ɗo ko ɓeyditi e programme on haray oustaz ɓe meɗen ɓen fof meɗen oustaz Mouhammad Wuri Bari hafizahullah haray ɓe senike haray salamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh cheikhna wa aleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh awa haray ko tooli moɗon barakallah fik jazakumullah khairan ahlan wa sahlan eywa inchallah ko yewtuɗo ɗon kon no yonay fi kifaya inchallah ok o jazakumullah khairan ila liqain qadim inchallah inchallah shukran allah yabarik fik wa yahfazuka wa yar'ak wa iyyakum assalamu aleykum wa aleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh fayi modi awon jarama no kadi albarka yo Allah yoɓum ko ɓuuri moƴƴude mi sikkiti hara en programme ay kadi aro gaynitoɗon nde ɗo yew nde wondi e nafoore moƴƴa haray mi weltike fota albarka boyi yo Allah waɗan on joddi aljanna amina ya rabbi laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal